Nanong gusto mo gabi ng gilid? Lagi na energy. Green tea. Tinala. I never believe in love. It's easy to say the love. Hi, good morning. Good morning po. Kumusta po ang people? Good morning, taga Bicol, Pilipinas. Nagbakal mo si Asmaido. Ano pa? Ano mo? Pangawan mo? Baka ka na biscuit mo. Ay, lalo mo. Nasiraan doon nga. Madagdag mo kayo na. Baka kita turan. Bakal kita dulat. Bakal kita dulat. Magbabakal din na. Bakal lang ito, be. Anong ganda yung mga bakal kita ka na? Hi! Kings, itong million. Good morning po. Ka na nagab. Mahaw ka nagab. Hi. Kumusta? Gabriel. Kumusta po? Ayun. Magulo. Magulo ang aming bahayan. Magulo ang iyong paligid. Ito na'y di marinig. Sampung daliri kaibigan. Diyan ka nila pakikinggan. Kaman sa ligtas
Kasi kasalanan, di nalalayo sa'yo ang buhay na mundo. Marami sa atin nabubuhay ng tulad mo. Hi, thank you, Sana. Salamat po. Thank you for the like. Ano na, Gab? Ano mo? Ilagyan mo, Gab. Kita ako kasawa yan eh. Main yung kamay, Gab. Asay. Ha? Masay kamay. Ayun. So, kung may andino. Ah, sige. Tama lang. Half lang muna. So. 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 Kabukusin na mga pabebe. Comment. Bautista Base, the Samsung. Hola, hola. Hola po. Hola from Philippines. Where are you from, Bautista Vaca, the Samsung? Where are you from, sir? Mom? Mati ka na. Where are you from, sir? Takot sana kami. Ano ba? Ano baso? Baso. Ano, mga kape ka? Yadi na lang ako. Ay, nabete na sa... Muli ang sasabaw. Ilang na yan. Datang na yan. Hindi, tatang na. Griselda Almanzor. Hi, Griselda Almanzor. Kumusta ka? Air cry. Ang sana? Sana. Ang galit ko. Babatang ka niya. Ang mansanas ni Ima. Ako lang ka. Ako lang ka. Ah. Kasi ko siya. Ha? Kasi ko kapag yan ito may nandito ako.
na. Kumakalan mo ako, ngayon. Malimot mo na. Gado. Kasha. Nang pabuhod ko nga isa. Nataklubang ko na lang. Hi, Greg. Thank you, Greg. Tamtak lang ng ganda share. Salamat. Johnny Balane. Hi, Nude. Hi po. Thank you, Greg. Bago ko na sabihin. Angkot na. Good morning po. Thank you, Greg. Good evening there. Ako paano ka na? Tita, papilit ko. Oh, didi ka na ha. Ma'am. Thank you, Greg. Nahulog ba ito? Ugasan mo yan. Kaya nila. Bernie Pogi Channel. Tamsak Danhos. Thank you po sa pagtamsak. Salamat po, Bernie Pogi Channel. Salamat. Hi. Hi, Bernie. Hi, Greg. Layo. Ganda naman talang. Ganda naman. Salamat. Kaon. Ay. Asain ka na kay sinabon mo pa na yon. That's it. That's it. That's it, Greg. Ay, sain ka na. Lagi ako sa may pantaw. Oh, hi, gano'n ka doon? May pangtaw. Ayan. Mayroon na din ang pangtaw. Yada, pa dali niya na may pangtaw. Anay lumuhong. Yadi ako sa may pangtaw. Oh, panay nila, panulang. Dandikit na ako sa'yo po. Sige po, balikan po kita mamaya, Sir Bernie Pogi Channel. Balikan po kita mamaya. Salamat po.
Are you going for work today? Work at home. Ay. Hala. Doon ka nag-iwan? Nakapante ka? Oo. Yan. Naka-live ako ba din eh? Dili man. Ay, ano na yun, Lord? Oo, naka-live ako. I want to go. Kumanan kami. Kalipunan naman ako. Erga ako siya. Where are you going, Greg? Party? Going to the party? I want to go. Party! Thank you for the thumbs up. Thank you, guys. Apon. Ayan. Isaro sa dahil. Para. Say alin? An apple daw. Ako na. Ikaw yung ko. Ang nailo mo. Soon. You have to go to work today soon. Oh! Ano gusto mo? Sige, gusto mo sige magbangan. Sige. Sige ba? Later, Greg. I'm going to work. Happy Tuesday. Happy Tuesday to Salamat. Ano ba yan? Swing mo nga. Halika, swing mo daw. Oh, Gab! Oh! Dili man ilog suot. Ikaw man ang kayo. Di man magulog. Ganda.
Bantayan mo lang ako, ha? If yun, baba. Aray. Ash, yung may lumo, Ash! Ubusan na ini! Ash! Ubusan na yun. Ano kayo po? Ano ba? Iyak, burok-burok ko na ano. Ano ba ano? Buhok. Yeah. Bayan si ano, buha ba? Eh, burok-burok ko ng buhok. Ikaw man yan eh. Buna Excuse ka. mo, imaayos yung buhok ko tabi. Straight. Sisiya, papulog mo. Budan ko dito. Ayan, pinasulit. Burok ko kung ano, busok nito. Ako na may loko. Ano naman na may lumo? And ito na asay. O, sige, kuhaan na. Kaya sayang. Kabot. Yan. Kailan talaga? Kailangan talaga. Ano yan? Ang puso ko. Ay, nahulog ang tiyan. Sa bawat minuto. Kaso lang na kere. Ito tayo na ng buhok. Haba na ng buhok ni Babang. Ganda. Parang princess. Yeah, wala. Look at here. Yoo-hoo! Yeah! Ang ganda. Thank you, Greg. Salamat, Greg. Salamat, Please Greg. comment, like, and subscribe. Comment, Thank you, Greg. Ha? Oh my God. What? Lagot, lakot. Oh my God. Thank you so much. Thank you so much. At sa bawat minuto, gusto ko nang sumuko. Binigay ko ng lahat, pero sinayaw mo ako. Salamat po. Thank you, Greg. Tita, ba't si Ali? Hindi mo pera. Ano Ash? Ito mo. Kaso lang na pwedeng bangon. Pwede bang Dito ka lang. dito ka Dito lang lang ka sa tabi ko. bato? Salamat.
cucumber. Charot. Pwede bang hair buhok is long like yours used to be, lol. Yes. Yeah. You ate cucumber, Red. Ay, ako rin. Do you eat cucumber, Greg? Pwede bang po. Gunting naman yan eh. Ano yan? Walang gunting. Wala ba akong gunting? Ako na. Wala nga na eh. Ako na kay ano hanta? I love cucumbers in my salad, yes. I love it too. At salad. Vegetable salad, like that. Fruit salad. Cucumber. Tao. Wow. Weh, hindi ka na papayat. Payat eh. Di ka na payat eh. Huwag ka na umasa palakpak hanggang ka pa. Lang sawa. Pwede na lang, oh. Hiramin mo to. Oh. Ayun na sa pagdaan. Ano ba yan? Ano ba itong batang to? Da batang makulit. Batang ito. Batang Da ito. batang makulit. Batang makulit. Si Ashley tot. Asling top. Da daw, nagparasudsud pa sunsundon mo. Hasas. Do you ever think about me? Sometimes around joyous like pickles. Yes. Pickles. Pwede
To make it change. Be careful with the knife, yes. Yeah, thank you. And the nights will separate. I'm alive. Yeah. Falling in love. What are you making? No. It's called inilaw. With sugar. I put a little bit of sugar, a little bit of salt, and vinegar. And what is it? Pepper. Ang panganta. Ano ba sa English nito? Paminta. Like, I don't know what the English is. Maybe pepper. No, not pepper. I forgot. I forgot that. English of paminta. I like salt, pepper, and on mine. Yeah, and a little bit of onions, like onions. No onions. Look, the onions is cute like me. Yeah. Maya, 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 Maya. Ay, diri ka magkarigos niya kay Malpes. A little bit of mica in my eyes.
Pwede bang for a while, did you use plain sugar? Wash sugar. I use wash sugar. Wash sugar. Wash. Thank you, Greg. A little bit of Monica in my eyes. For anything else. Salamat po, Cheryl. Kain pa lang ba? Need to stir and leave at 2 minutes before it. It's yummy. Yummy na. The yummy. Thank you to Greg. Salamat din. Salamat din sa support. Thank you for supporting me, Greg, always. God bless you. You're welcome. You're welcome, Cheryl. Salamat.
Gab, baka nilo daw ako ring, Gab. Hindi din nagbabakal o ring. Kuya Gab. Gabriel. Gab. Thank you. Gab. Salamat sa kino. Gab. Naman ako rin. Salamat for the 3 million. You are a good cooker. No, not good. Just like I know the how to. Not good. Hoy, ga Ashley, ano mo? May luma, mapinit na ini. Ash! Oh, Ang Milo mo, ang Milo. ha? Ang Milo. Ano man? Ang Milo mo, mapinit na yon. Thank you po. Naubos ko na. Wala pa. Ay, inubos mo na. Kay Kuya Gab, hindi na saya. Ay, kay Kuya Gab. Ay, ang bait naman ni Kuya Gabi. Salamat. Salamat, Gab. Ang ako. Ang ingat doon ko. Gano'n. Ubus ko na dyan. Dili mo man inubos siya, Dili. At sa bawat minuto, gusto ko nang sumuko. There's an atom sensation up and down. Gano'n ba nga diyo? Look at me. Sit up and dance with me, honey. Oh, sit up and dance with me. You're good. Thank you, Greg. Sit up and dance with me. Ayan.
Yung ano na, yung cucumber. Pwede na to. Okay na to. Okay na to. Kahit hindi pa masyado. May ano na yun, may sabaw na. Sarap ito yung sabaw. Yan. You want, Greg? You like? Yes, I want some. Get. you need to, you need to, you need to ilabas mo yung kutsara mo dito, kuha ka. Get someone. Get some. Kadali ko. Kaon mo na. Ramen. With some, a little bit of dance. Kaka. Siya. That was a big cucumber. Big than her. Big than her. Big than this. Big than... Mas malaki dito. Hirap mag-in. I'm going to let you teach me more Tagalog one day. I will teach you. Nagbabaw ka talaga. I will teach you Tagalog. Bicol. Gusto mo, Gab? Good, Mark.
I learned how to dance. Trending dance. Dangerous. Dangerous. Do it. Ano, Angel? Magaling na one plate na. Angel. Angel ko na. What time is there now? US. 8 in the evening. 8:09. I don't know. Walking. Walking way ano it. Ayaw kong nalakan gano'n. Evening daw. Walking ano. Wala po. Dangerous. Ang titimuan! Ah. Cheryl is Morena. Yes, I'm a Morena. Morena. Pagbalik ko na lang sa recharge ko na. Dangerous. Pasakay kita. Ano naman kita dito? Ayun. Ito. Marcos niya. Hindi ko kami. Balik kayo. Ito sira indiro. Gab.
Hello, I know Bok. Hi, American man. Thank you for coming again. Salamat. Thank you. How are you, American man? American ba talaga? Ayan, malambot na, malambot na, malambotin na. Kailangan magpalambot ng karne para may ulamin. Kailangan tubig. Ama, mamaya gabi na islubat na. Natin. Ikaw na lang ka mag-charge. Ano, lubat na? Lubat na. Gabre, ay Ashley, lubat na yun, i-charge na yun. Nasisraot yun ng cellphone. So, I'm lucky there's a earthquake in the time it's 12. Be careful, huh? Do you have Zumba this week? Yeah, every Sunday. Yesterday have Zumba at Bulan, but I'm not going there because busy here. So I'm lucky there's an earthquake in the time it's 12. Where is the earthquake happened, American man? Ano, Ash? 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 Hey! Ashley! Where's the the earthquake happened? Ay, ako na, Agab! Ayaw na! Gihiran. Lubat na. Lubat na ba? Ash, lubat na yan. Ano, i-charge ka na. Ay, lubat. Madung ko na akong lubat. Nag-red na ako. Nag-red. Ay, ang charger sa tigab. Oh, charge mo, Ash. Charge mo dito. Ang mabaw na daon. Ay, mabatog na naman. Nag-charge pa ga. Oh, 3% na lang mamaya na kayo. Makabugin eh. Mamaya na. Masira yan. Itay, budak ko sa ipon mo. Ay, nagla-live ako in news. In Philippines with the TV. Where in the Philippines? I don't know what happened. No, maybe not here in Bicol. Maybe in other area here in the Philippines. Maybe in other in other area here. And I don't know what happened. Last night. Where Where? Manila? Visayas? Mindanao? Where? Where the location? American man, the earthquake. I don't know what happened. Qatar. Ang layo. Hindi dito sa Pilipinas, sa Qatar. Kaya wala ako alam dyan.
Dito nga sa Pilipinas, hindi ko alam. I know in the Qatar. Dito nga sa Pilipinas, hindi ko alam ang mga ganap. Yung pa sa ibang bansa. Dito sa kapitbahay ko, hindi ko alam mga ganap dito sa aming barangay eh. Sa ibang bansa pa kaya, nang ano ka eh, nang chacharot ka eh. Chartera ka. Trip baby. Trip baby. Trip 90. Hello. Kumusta? Where are you from? Trip 90? I forgot. Where are you from? Hi. Trip 90. Where are you from again? I forgot. South Carolina. Okay. You're South Carolina and si Greg and from North Carolina. Trip 90, are you a Black American or White American? White or black? Where you belong? Where you belong? My father gonna trip in the American. Bye. Bye, American man. Enjoy. Gab. Hey, Trip 90. Wow, are you black or white American? I forgot what's happening in the conversation before. But I remember you, Trip 90. Okay, you don't belong, but I was speaking to the lady. Huh? But something, I see something not good. Sorry. I just want to know. I forgot the before, but for friends, that's why I want to remember the Thank you for visiting my live, Trip 90.
African. Ah, okay. You don't need to apologize. Thank you, thank you. Thank you, Trip 19.